Yıl boyun suruyatçı Timofey Smetanин töröbütö süz sıla. Bugün bihiyaka kebeyi ulu uhuttan anan minen ılcıttığı kelle kulturaga saltatın salayatçıta Aleksandr Aleksandrovich Vichkin ütü hasırdanı. Ütü hasırdanan. Bir yıllarda Timofey Smetanин tuğunan bahalısında. Антон Тимофей Егорович Сметанин ден кехине билбет кехи суа булу хакалы хаңараттан кени боллана бу бихиге улус бутугар кени юбилейдак сылынан билдирилине 2019 сыл кени 1919 сыллакка кебей селене тигер төрөбүтө 1904 сетте сыллакка сериге хыджан ылбыт баарытыттан эдер саагар сүрдагата саагар сүрбага саагар хок булбута сөп кени ити этен харбытым курдук билбет саха хуабулу бихи бары кини айымныларга рулапыпыт ол курдук Егор Чәрин мәхәләчән булчот салла чурага оннотон бу улуу Шекспир айымнетигар теңнеммит Ромео Джульетта теңнеммит Локут оннон юргуһун айымнена ахпатак кеһи көрбетак кеһи хуабулу аны туран дөшө этер булаха булена денирета кини суруйбута манчары бахалай ден ырыны кини сутты кини тылларгар сурулута итинер лавата хаме саха хуабулу дене текпин барабын олинотто бу бихиге кини битте жулактыра кебейлер бу улуу бойбутун үбүледах сахан көрсө жылын көрсө таханах тык көрсөр гынаттон теринен белемнен олоробут Туğuyla gıtılları kini adını üyetitiga. Kini adını üyetitiga gıtıllar merpiyatı toxtu hürde qalbaq. İkit şürbet ördüz yanvarga tox arayıbıpıt sılbıtın. Onnotta bu ulu sihinen arayıbıpıt toxtağını nehilektir bitkelenler barış şurada aktivne katınıl buttara ondan anı turan bu hatırtağıta научно-практическая научно-практическая конференция була наста межлусная дир булака бу намулугуттан ылжыттар бүткеле хажуттара Александр Дунаев отуото ден түмшүү салаячылах Уанна библиотека өлехете, музей өлехете боланнар келеннер оттан бу улустариккардыларгар научно-практическая конференция болар. Того нам улуха дир болаха, нам улухун кытта беге сүрдах ыкса хебәстәк бит, рукута кебәй селенете нам улухугар киререте, оннотон нам улухугар кинака көлеләбите, бастыгы айымнета былатын солунан бартарбын ден улахан айымнета этон коханаты нам улустахы катаккыбыта олехнете намнары кытта меттон Лыгытар улусту буллади, себәспит, тонлык себәсте хәбит. Сөп, инде курдук, оннаттан үети тук үлә барады булахытна то беге ити научно-практическая конференция на сирек апсам бегем. Республиканская научно-практическая конференция булуктах күн онно хаңалас бу кени сыгынна улустара хаңалас улуга то хаңалас тир булаха хаңаласка кени шерикенттен келенгал болан олор бута онно олорун өлбүтө кени көмүс уңга онно көмүлле хатар хаңалас улуга чурапчулуга юхевлулуга тумна бунам республиканская СВФУ хинен ити ток булуктах сөп научно-практическая конференция ити шүрбе наяп шүрбетин чыгаларга болуктак. Ол курдук аудиовизуальный үлелер бара тураллар. Ол аудиовизуальный дир болака туакпут. Кино хулла хаджар салла чурага ден. Бихи бир дойдулакпыт Дмитрий кем Татаринов сака театр үлехете, онна Руслан Тарховский боландар ите салла чурага бу Тимофей Сметанин айымнетнан кино стахаджалар. Егор Чәрин кино хулла хаджар бу киносеть Нюргун Николаевич Тауыстахаджалар. Ол кинете хуллан эме бу күһүн таккыктак салла чурага кино битеме күһүн таккыктак. Манна олоктоктор кытталларды. Хуак бу республиканская курду. Ол Лухан кинеп, Лухан проекттер бу. Салла чурагаттан текебәйгә ме улду бута бу манна ме улдан. Сөп онтон мәхәләчән булчучен мучук улла хаҗар бу ме сутуру таксыктак. Оны издательский тугынан кепсир булака тук бар.
Книга работа над переводом на русский язык баратурар избранных произведений, он на издание избранных произведений перевод там и книга таких-так, фаталь монах таких-так, он на исследовательское поисковое влияние баллар, исследовательское поисковое дирбалахатный образование управление образования линет он на библиотека линет вот бу эти эпитулустар бунан бу кини ологон дирингетен чинчиян өсө көрбөтөр бетак токтун билер курдук үйрөтөр курдук чаттар бүтүн үйрөтөр курдук оголорунан деген четник мероприятие багата бара турар. Исследовательское поисковое он на республиканского токтор республиканского характера мероприятияларда ол курдук среди самодеятельных коллективов токтор буквально. Гүсел бахтара хана биттен. Онтон бир калеңин энеке биги бериле битер капсир сырдатар болар. Кырдык Тимофей Сметанин сыр айымдылара.